reka mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani inshuti bavandimwe bacu. Tugarutse aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni kuri ya ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, bukomeje kuberamo isibaniro ry'imirwano. Amakuru adasanzwe tukuzaniye aka kanya, imirwano ikomeje kugenda ihindura isura, ari nako ihindura isura kandi nanone ikomeje kugenda iteza ikibazo hagati muri societe civile ku rwego ruri hejuru. Kugeza ubu ngubu inkuru zidasanzwe tukuzaniye ahitwa Ibutembo, imyigaragambyo ikomeje kugenda ikomera cyane ku ruhande rw'abaturage, by'umwihariko aho ikitwa abandandi bakomeje kuvuga yuko batakwihanganira ibyo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora mu ruhare rukomeye ngo gikomeje kugira ngo umutwe wa M23 wigarurire ibice byinshi, aho bano baturage b'Ibutembo by'umwihariko abakomoka mu bwoko bw'abandandi aho bakomeje kuvuga bati M23 mu gihe yabigize gutya ikadufatana Ibutembo, nyamuneka turahura n'ikibazo gikomeye beniyo kwikuramo ni igihe kingana n'amasegonda, ukurikije yuko Butembo ariyo nini cyane ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru, kandi Butembo akaba ari naho igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje kugenda kizana abasirikare benshi cyane. Turagaruka kuri situation ya Butembo tukubwire se ibice igisirikare cya Kongo FARDC cya deployinzemo abasirikare ni bihe, aho abaturage bari gukora imyigaragambyo ni hehe, ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Turikoza Irubero n'ubundi mu majyepfo ya Rubero tukubwire ibice nk'ahariya za Kirumba, ibice nka za Kasebe, za Muringa ndetse na za Bwasinge, utibagiwe za Bukomerwa bihagaze bite. Twikoze muri teritwari ya Masisi aho imirwano ikomeje kugenda ihindura isura, ni operation yaje kubera ahitwa Bugembwe iza guhitana abasirikare benshi cyane ba FARDC, by'umwihariko ikitwa abakomando ndetse n'ikitwa abarundi benshi baje kugwa muri iriya operation Karundura. Operation kandi yaje no gusiga ikitwa abasirikare baba Wazalendo, hafashwe umwanzuro yuko batazongera kuzanwa kuri no aksi ya hano Isake. Ni urugamba rudasanzwe. Turikoza Imasisi tukubwire ibice M23 yaje kugira gutya ikirukanamo ikitwa FDLR nyuma yo kubikubitira hariya Ipinga. FDLR ikirukanyira hariya za Mukaka ndetse na za Rugoma, hariya za Burumbi, aho rwose navuga yuko uno mutwe wahungiye ubwaye mu Kishukunda, kuko hafi hano cyane rwose hari ikitwa M23. Ni urugamba rudasanzwe nshuti muvandimwe, ni intambara Karundura ikomeje kugaragaramo udushya, ndetse kandi udushya turi kugaragaramo ugutsinda gukomeye k'uyu mutwe wa M23. Yes, twihuse cyane rero. Ni urugamba rwaje kubera ahitwa Rugoma, urugamba ruza no gusiga ikitwa M23 ihakubitiye ikitwa FDLR, ndetse no mu bice hari bya Mukaka M23 iza kwakubitira ikitwa FDLR ku rwego rudasanzwe, kandi ibi biza no kugarukwaho na zimwe mu nzego zikomeye z'uno mutwe wa M23 zivuga yuko mu rugamba bakomeje kugenda bahanganamo n'igisirikare cya Kongo FARDC n'ikitwa FDLR nacyo cyitaweho cyane ku rwego rudasanzwe, kandi iki kikitabwaho kugira ngo n'ubundi uno mutwe ukomeje ugaragaze ikitwa ubudasa mu guharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima buzira akarengane kuri buno butaka bwa Kongo bukomeje kuberamo ikitwa isibaniro ry'umurwano hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni FDLR rero baje gukubitira muri biriya bice bya Pinga, hariya hafi rwose y'ibitaro bya Pinga Hospital, irahahungira. M23 yirukankana iyi FDLR irenza ibice bya Katobi ndetse n'ibice bya hariya bya Mera, ibice bya hariya za Minje, bya biriya bice bya Peti, ndetse no mu bice byegereye za Marema, ibice byegereye za Binza, ndetse n'ibice byegereye za Mumo. M23 ivana ikitwa FDLR mu bice bya Nyange ndetse no mu bice bya Kivuye, ariko FDLR ikomeza kugenda yihisha mu bishugunda ndetse no mu mashyamba ari hafi hano y'ibice byegereye za Nyange, hariya za Gahinga ndetse no mu bice bya Bimbwe. Ariko M23 iravuga iti ntabwo tuzemera yuko iyi FDLR yagerageza kuba yava muri biriya bice byegereye hariya za Bukusha, ikaba yakwegera ibice byegereye nka za Kaninda, iza gutera abaturage muri biriya bice bya Rukweti yiba inka zabo ndetse inasahura. Ibi ntabwo tuzabyihanganira na gatoya. Nicyo kiri
kiri gutuma rero icyitwa M23 ikomeje gukaza imbaraga zo guhangana n'umutwe wa FDLR ku bwinshi mu bice byinshi bitandukanye bya hano za Pinga ndetse no mu bice byegereye za Nyange, utibagiwe imisozi yegereye hariya za Kanyana, za Katanga ndetse mu bice yegereye za Ruhinzi hafi y'amashyamba nka Ruriba ndetse na za Gahinga. Nyamuneka aho M23 ikomeje kugenda ica icyitwa impaka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nako ikurikirana icyitwa FDLR iyibuza umutekano ndetse iyibuza n'amahwemo, ivuga iti tuzatuza ni FDLR hano muri Kivu y'Amajyaruguru ishijemo nyamuneka, maze ubundi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'igisirikare cye babe bayishakira ahandi yabiri, kuko nk'ubu nyuma y'uko haje kubaho negociation hariya rwose i Rwanda bakemeza yuko FDLR yakwirukanwa mu gihugu cya Kongo, ubu haratekerezwa yuko FDLR bayisenyurira hagati mu gisirikare cy'i Burundi, hanyuma iyi ikazajya ikora nk'abacancuro basanzwe, ariko ibi byose nabyo bikaba bidakomeje kumvikanwaho n'inzego za gisirikare by'abari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inzego za gisirikare hano mu gihugu cya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane ndetse bikanaba bibi cyane dukurikije buryo ki urugamba rukomeje kugenda rugorana cyane ndetse urugamba rukanokomera cyane ku rwego rudasanzwe. Ibutembo mu misozi ya hariya za Buhira, mu misozi yegereye za Ivatama, mu misozi yegereye za Maboyo hariya hafi y'ibice nka za Kavisongo no mu bice byegereye za Kasebe, hariya za Karibero mu bice byegereye hariya hafi ya za Mandeya, mu bice bya Tutu ndetse na hariya za Kivundiriro. Aha abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo bavuga yuko ngo batakwihanganira na gatoya iby'igisirikare cya Congo FARDC gikomeje gukora ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngaho kiri kugira gutya rwose kigatsindwa kikanatuma M23 ikomeje kugenda ifata ibice byinshi bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'uko M23 igize gutya igafata ibice nka bya Kirumba, ibice nka za hariya za Buhimba, ibice nka za Muringara muri Rubero ndetse na hariya za Matembe. Ubu M23 iri kwikwangwa bikomeye cyane n'aba baturage bahariya Ibutembo, by'umwihariko abakomoka mu bwoko bw'Abandandi bakomeje guhatiriza igisirikare cya Congo FARDC gukora igishoboka ngo uno mutwe ni winjire muri bino bice, kuko baravuga bati mu gihe winjiyemo dukurikije deployment zidasanzwe igisirikare cya Congo FARDC gikomeje gukora Ibutembo, dushobora guhura n'ibibazo bishobora guturuka n'ubundi ku ntambara ikomeye iri kubera kuri buno butaka bwa Congo, by'umwihariko aho hano i Rubero hari kwikangwa urufaya rw'amasasu rukomeye rushobora guterwa n'uno mutwe ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC. Ni intambara idasanzwe, ni intambara karundura nshuti muvandimwe, ni intambara kandi dukomeje kurebesha amaso, ese twibaza bizarangira ryari ko uko umunsi ugenda uza haza undi, ariko ikomeje kugenda ihindura isura. Nk'ubu mu bice byegere hariya imisozi nka za Masha, imisozi yegereye nka za Ruhonga, Katembe ndetse na hariya Bugembwe, Busangara, aho nkubwira ni muri Sake, haje kubera igitendo karundura ndetse icyo gitendo kiza gusiga igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa wabo bahatakarije abasirikare bagera ku 9, by'umwihariko habarurwamo abofisiye bagera kuri 6. nshuti muvandimwe, ndakubwira yuko intambara yo ikomeye cyane, nkanakubwira yuko igisirikare cya Congo FARDC gikomeje gukora igishoboka ngo gifungure uno muhanda Sake Kishanga uhuriyemo ibice nka za Busangara, Bugembwe, Kinigi, Mugando ndetse na za Nyamurongo, Bibatamaro, Washenganjo ndetse na Burungu ndetse n'ibice nka za Kabare Kasha, utibagiwe imisozi nk'hariya za Kirorirwe. Ariko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kikaba cyabuze imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo gufungura uno muhanda, bitewe nuko uno mutwe nawo ukomeje kwitambika mu mayira yose ashoboka kugira ngo iki gisirikare cya Congo FARDC tahaca, kikaba cyafungura uno muhanda kinjira hano muri Kishanga cyangwa se gifungura uno muhanda, bitewe nuko ngo uno muhanda ukomeje guteza inkeke iki gisirikare cya Congo FARDC, bikanga yuko uno mutwe wakwinjira mu mujyi wa Goma. Reka twongere rero tuboneho kubifuriza kumererwa neza nshuti banywanyi bacu, mwibuke gukora subscribe, like, share and comment, maze ubundi natwe tugarukane page zidasanzwe tubagezaho icyitwa inkuru zidasanzwe kubikomeje kugenda bigaruka kuri buno butaka bwa Kongo bukomeje kuberamo isibaniro.